Whangata venga hei tal whata puto veu whaafaki ka tu mua ke whae te tau programa. Ka pau ke fia ngai mea koe maa he tau channel pa ke ka tak mua subscribe mai ke tau channel. Ka pau ke ha whehu i pa ke tohi mai ke emaili koe maafu.palu@gmail.com. Koe kia whakaua. Ma tai tohi i ka toa pe maafu.palu@gmail.com. O mai ho whehu i koe hanga taria te tau programa. Koe whehu i nena e whai mai tōta. Pa koe hae maka tu unga e fika whakakristiani. Whirea e fika au ki ngari tu fihi ka koe hinga pe e fika koe mo ui whaka urunganga. Koe ngāanga ko tō pe koe ne e fika. Pa koe e fika minga pe ia koe hae mo ui whaka urunganga. Mea au tūtu uni e kautaha. Pa koe mea au tūtu uni he siasi. Mea au tūtu uni he pureanga. Ia, koe hae maka tu unga o e mo ui whakakristiani. Mo e maka tu unga o e toonga mo ui whakakristiani. Ta tau tofu pe ia mo e pehe. Koe hae maka tu unga o e fika whakakristiani. Koe tari. Koe ofa a kalaisi. Koe ofa a kalaisi. Ka inga koe, koe ngai makatunga ke whakapoto e ngai e whika whakafilosofia mai a whakakapau ke whie mau ke ilo koe hae makatuunga o e ulunganga pe koe tōonga mo ui koe a kristiani. Kono makatuunga pe ona koe ofa whai e ko Sisu Karaisi ke te tautoro. Ka moni tau au ke whakamotua. Ai mahina o beto bego whakamotua whoku e whekau hongo furu. Te mila tau whaalado to e whekau hongo furu ke tanga to whatoka ngai. Ai mea ko urak talamai e eki, urak whahamai e eki. Koe makatu unga ai whekau e hongo furu, pa koe makatu unga e tau ke mo ui a ke whekau ko ia. Koe uhi, whanau ke tānoa ai oto, ai so koe whanau ko eksoto wahe ua noain, pa koe vesura ki mue ua ai upehe. Pena e whorofora ki mai e otua ngai fu irea koe ni o pe koau ko si hova ko otua. Aia nā ku omi koe me ispite me whare pōpura. Pena te kaore lewe whekau laki o nā otua ke o uakia. Sio? Ki mua e u whekau e kulak talama e ne ofa. Koau si hova. Koau nā whakawa koe ka e parahame. Te hanga whakahauwhi hono hako, hoko hono hako koe monu ia anga te ange ma nau tolo e whanua. Koau nā ku haere atu he ku whai mo oni ke ku wholofola ko ia o walatu mo ngahi mana, mo ngahi whakailonga whai ispite. Ke whahawhi a ki motolo, ke huhui a ki motolo. Sio? Makatu unga e tauhi o whekau hong furu. Iho no osi huhui ki tau tolo e eiki. Mea maare au bito ia tā noa ai tohi tapu. Koe ke hanga he eiki a whekau mai ke uraki whai e ngai whekau ko hui ke maai mo ui ikai. Koe haere mai eiki a whaka mo ui ke uraki veteange ki tau tolo. Pea osko ia, patuke o mai rewa ai ngai whekau ke te tau tolo ke tau tau. Makatu unga mau pe ai mo ui whakarunganga kristiane i he ofa kalaisi na whai te tau tolo. E hange tō peko no huhui ki nau tolo i he lami Passover. Mo mana tui whoke mena e huhui a ki nau tolo ko i whai ko nau huhui e toto e lami Passover. Me ta tau na whai kalaisi ma tau tolo he funga kolosi. Kono uhinga ia tau mo ui a kia wholofora ai otua. O koe ke tau whai tau toi ngai wholofora ai otua ko hiki maa tau wha mo ui i kai. Ka pati ke whai pehe koe ia, te ke ongoi koe ku ke pōre. Te ke ongoi koe ke, ka mata ke sio lalo koe ke kakai koe ke nau hange ko koe. Paka pau ke mo ui he siasi u ke toko ke tangata koe whingo ke tauhe ngai tūtuni a siasi. E ka mata ke ita koe ho sio ke kakai koe ke nau hange ko koe. Nau fua ka venga e siasi. Mahin reo ka te koe. O ke hau ko tauhe ngai mea koe ko whakamu ke mo ui. Ka pati ke hau is mo ui. Fia pe koe. O sio koe ke hau hataha o kau he fua ka venga mo koe. Ala tuwa atane fo i mea kai. Mana kusi masi vai. He koe kai koe tau o mai ke whakahaha iwi e siasi. Koe tau o mai ke siasi. Koe ui koe tau fia he ofa ko whai karaisa whamu ui tau tu whunga korosi. Koe lak mea ia. Ko noua. O ku mahino au bito koe ofa koe karaisa ko makatu unga e tau mo ui. Koe ofa ko makatu unga e whekau lahi ko whai e si isu koe make vai taha ua. Vesi wahi wa ke tolu taha. Mo mea beta anoa. E toko taha eke ke puka hai whekau lahi tangi sisu whekau lahi te ke ofa ke uta ke kotoa loto. Ta mai, lau maari, mo iwi kotoa. Tau tau mea no wate ke ofa ke o kaunga api. Hange ko ofa ke te kako mea. Koe makatu unga tau ofa ke uta. Ko hene tomua ofa mai e ko Sisu Karaisi ke te tau to. Pa koe koe honga iho tau loto he ofa ko ia. He so koe whekau e koe ni whai e te utarono ma he ono ves wha. O si au no whatawa taina ki nau huhui pia omi ki nau tolu he toa wha
o fafanga kina tolo e mana pong mo e fiafi faino kina to maka mana ta mai paula ko kalais pena turi mui hol fa no faka inu e to fa o mai na tolo tuku mai ke mata fare ko fo no e tala o fa to te talo no me na hanga pe he pe ka wai ke no so tani fo no e tala o fa pa fa mo se ngai malanga ko to te talo no me sio pe pe vai Israeli ano mai Israeli o va ke o to ko to loto lau mai ivi ko to pe mo atamai ko hina ne to mo ofa at mai ko ne hu sio ke ne ofa sio ke ne ngai mesi maka tu unga ho ofa ke o tua a ke kotoa loto mo atamai pe ai maka tu unga he ofa ko ia ai ofa ko o tua nai fai be ne ke maka tu unga ha o lelei na sio e ke lelei a au alu mo ofa ko ia fai e ke o kaunga maka tu unga sio ki ha lelei te ke fai ma o kaunga api halo fai so ke problem fo ke tau mo ia ni tau sio kita mau pe tau sio pe ka lelei e tau tolu mata ke tau launga ne tala to kua fa popula i ki tau tolu hano tu uni i ki tau tolu ke fai ha mea ai me ko tu ni mai pure anga tala e fai haua e tau toton wa e tau toton ko kakai ki tau tolu na veteangi ki tau tolu he eko si su kraisi me nof popula ko popula tau tolu a kraisi ko ka tau toton o tau toton o tau ke tuku lolo ka kato ke eko si su kraisi pe kai ko ia pe ka ko uhinga e kwangai so ko maka tu unga e fika fa kristiane ia ko ofa kalaisi kai ko me ko tau te fei lau lau ka ne ko fei lau lau fo ka mo ke tau te fei lau lau ake ai sipi mo kosi mo lupe me hafu ko he ko fai kalaisi he ofa kalaisi ai fo fei lau lau pe ta ko no hinga tau fi pe to ke kai puaka ko ke tau nga fa tap tapu ha me kai ke ta to ke ka po ta fi to ke ta ko po ta fi ha fai to fa tonga kai ko he ko ke ilo mo to fai to fa tonga ia me ko le ke te ko e ki pe ne ilo me veteangi tau to ke tau fi tau kai he me ko tau fi kai ko no hinga fu ki hange ko fe ka ko ta sa pati fe ka be ta ko ke to o mai e fo ka fo no mai paula ko se vai wa ve si o ta no me ta fitu o na fa mau i ko ta ha me fa nga i ko ta ha me ka o ngai me an ko fa mai na fo o mo sa pati ai ka ko he ko uhi nga fa ka paula he ko hiki kristiane me sa pati fa siu o ne tau e a o e ki ko a ko tau lo ko a ho sa pati e a ho ni ko a ho e e ki na na ta ko a ho e wi ana to tu wa tau e ki ai ko ne tau hia e ko nga fo ka fo o e paula me ka apostolo lau ki ia ka hawa e ruaki pe sione aho e ki na lau maari ia pe mamata i ke visione ko heaven kege maka tu unga i he ofa a karaisi a e fika whaka kristiane po so ke ta no pe fai koe paula koe so vai fa vestolu wa i nga koe ngai whaka hino ko fai pe ka moa nga ofa mo i ho mo whea ngai mo manao ofa pe mo whe whakamore ak o hange foke o tua ne whakamore ki mo tolu ia karais koe mo hoko ko ka fai taki o tua tau me whanau ko o feina pia fau i he ofa o hange foko karaisi nene o whae ki mo tolu o neri o aia ko hiko ki mo tolu ko e hifo fei lau ki he o tua mo ngā ngatu whakahau fusio koe koe ofa e tua whai whamore more ki tau tolu tau whamore more koe koe ne ofa whai ki tek tau tolu lo tonga pe tau ke anghala tau ofa pe toke kai ko toa peo i kai matu unga ko hare rei ko nau whai mai me tau peo kulau ki a paula ko rasa whae tolu ve songo fulu ke tau pe paula pe ko mo ai e tangata fo o ai au fai pe no fa fo o he e misio ne afio na ne ngau ke ne hokosi pe tamare o ko tangata fo o ko ia e ka pau o ku ia hata o ko vi ia i hata ia me mo fe kata ki akpe mo fe fa mo akpe hange fo ni fa mo mo to he ki ke be fo mo ki mo to si ta fe fa mo ak fe fa kata ki ako ko ka taki ta to ka spok fa os me vai ke fe ka ko ai ko ta no ka paula ko ya lo ma vai ta to ves valu ke o na ha mo ua ke ndi ngata pe ke ofa ke ko ofa ko ni ofa ke ta ni o siki lao e ko ngai rea o e ke tono fe fine o te ke whakapo te ke kaiha o te ke man ma ha ngai whikau to e whalute folfolani te ke ofa ke o kau ngā api o hange ko ofa ke te koe tala hai o ku whai ofa hakovi kono kau ngā api aua ta koe ofa koe koto o siki ai lao siki he o pe ko tau he sa pate koe koe ngai ko tau hi lao
Tau pe ki tato fui ako ia ko te ofa ke o tua te ofa ke to kaunga api te whakam ke whakamo ui o to kaunga api pe tu maranga ke ko wholofola pe te alu moia ki he lotu ko ke te whakalato lahi ke ai po so te whai ki ta mea ko to pe ko ofa ko ke whai ako ko no kaunga api kai o mea tau ofa ke o ko to tau loto tau ofa ke kakai ko to pe hange e tau kaunga api o hange ko ofa to na whai ke te tau tolu ko e uhi so ye ko ofa karaisi ik o mala to ofa ke te mātoro. Whai aki mo e ano riu e mau mo ui ke mau whai fia mo ui ako wholwhola ko e ko o whina ke mau toro e a whiona. O tuku mo ui ke more whono more mau ngahi anga harape a fōa e ke mau toro ma hine inange sino ke tuha pe mo he vani e Sisu Christ ko mo wha mo ui. Amen. Mandui, subscribe ke tau channel o pau ke a whehui tohi mai e maaf.palu@gmail.com we ke whaida hatari. Ko whaia te mo toko tau pe, mara betu mo mea mai, mo mea tua whatu.